Penimunan ng Mabalacat City Mayor Attorney Gel Aquino ing distribution ng financial assistance kareng 476 sa Ortilanu, iba't kareng miyayaluang barangay king syudad laalam ning presidential assistance for farmers, fisherfolk and families ning Department of Agriculture. Agpang ka Mayor Aquino maragulya sa uping programa bang suporta ning kabiyayan dareng Ortilanu at pasiknangan ning local production ning agrikultura. Binanggit namo naman ning alkalde regalo pang programang papatupad ning Mabalacat City LGU para king sektor ng agrikultura, kabilang yung pamagdake knapsack sprayers at pamanalakad solar-powered irrigation system. Inagod mo naman king aktibidad na Vice Mayor June Castro, Councilors Patricia Acorda at Benny Hoxon at City Agriculture Office Head Engineer Rem Magtubo Donato. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.